Aga gitandene ni untu bwa kawaida kiri mwana indi bubu ni untu mwana arekanaga nabu oburia agukura muna bou kuri ana baterekaga kumaga gitandene kinya bakura ndagitari ni agutariria thina ezi nkuruki na buria muciari abati kugita. Nenda kwariria mantu jegie ana kumaga gitandene. Mwana uria muntu ayetagaka ukona mwana okuna gukura bwega kana mwana kwi mantu agwita itigana njo kinya ko mantu ja kumaga yora withera mwana na ndi kwi mwana ukamwita umwikeke gutumira poti uma withera mwana okuna aretire gwita kioro wengwa na inya mantu ja kumaga mwana uria gwita ikura kwina ana wonaga bati kumaga gitandene kairi ketha inya mwana kwiana bamo bakinya miaka iri ukona mwana igwa maumao inyo utuku agagukia kana agakinya nthi wengwa etana akaumaga na ndi kwiana bangi na botu ina bo bena thina twitaga bendi waiting ni ara withera mwana arikara akiumaga gitandene na kurukirie igitara kumaga gitandene indi ukethera mwana okuno akumaga gitandene thenya mwana class 1 akumaga gitandene 2 3 4 5 kan grade ina rito gweta grade 1 2 3 na ndi ukethera mwana okuno akumaga gitandene na nakurukitie stage akumaga gitandene untu bubu ambuge kintu kia mbere potethera bwina thina akikana bwina stress yake kimuchiari indi untu bubu butha bwina stress kinya ki mwana wengwa niki nuntu kimwe mwana ujo akeja kuthaya na atano ngina kana arongina na baba te kumaga na iba kuona ujo nwe munene kiribo na nakumaga gitandene untu bubu butha bwi embarrassing mwana akagwe embarrassed muno kwa embarrassed kuigwe na nthoni kai kane unthao akaigwa unthoni muno nuntu na kuona na ata mwaro cia kana mutano cia no grade 2 kana grade 1 atiumage gitandene na ni ndio grade 4 na nkumage gitandene kintu kia mbere ambire muciari ujo te kwenda kwa mwana ore na kintu kia mbere na kyo kingi bwajaire na bunkauga ikwithirwa ora muciari akona na stress kana ithangi kai mantu jau umenya mwana ore ija ku mu affect nyama thugani nambuge mantu jaje keja kutha tukomba najo ikaringana nora muciari ugoka ukajukia mwana ore kintu kia mbere na kira nkoria buruke ja kuthena mwana okure meri kumaga gitandene kintu kia mbere tuthithia makosa muno igukaraje katumugira kana je katumumaria nyambe mbere atano ngina na arongina na ibani nikiwe pamwira kikiugi kumaga oruri na ni uri umunene na ndi ume mwana ati kwenda kwawe kinya wajira nkomba kuthwa nkomba kuthwa ngiukaira rukiri ntiuma itendenda muno indi nuntu baguchumbuka mathugano ja mwana orea na muciari ndingienda tuthithie mantu jaja nuntu bwa mbere mwana orea akeja kuthora na thina iu mbere makwina ndawa bandika iro bagatumira cha kunywa number 2 nyambere tukinya ndawene ndenda tuthithia mantu jaja kwa mbere mwana orea ndenda bukethwa bwine gitara ya kumwembarasi kumwikira nthao mbere ana bangi kumujira yani kumoni orea bure no kitu mainya self esteem uchamba bora bwa mwana bugeta bukina mandene nya mwana uyu akura agakura na kintu gitutaga low self esteem ukona mwana nya atikumba guchiariria atiumba guchi express mbere antu nuntu mwana ore akure na kintu gitwa low self esteem kutha mwana ati aichigwa jeka ati ujuri aichigwa jeka ari ovyo ari wotheri uge gwita low self esteem na ndi mwana ore akeja kutha na kumaga gitandene nuntu bwa mbere ndenda bwitikaniria mwana atiri thaa 12 ciogoro ciakinya tukanywa ruji
na akanywa chai na akanywa uchuru ethe thaa 12 au nio full stop into bia kunywa kenda na leto takare tukiuma tukagigwa kumanga. Number 2, ndenda we muchiari ikira alarm inye thimu eku uchiera na retha mwana kwa mamire thaa 3 nete gitandene aumaite achoke na ndino utare ukauga thaa 4 thaa 5 thaa 6 thaa 7 chiringo ugo wikira alarm kwaku ita ukia mwana nete aumage wakara withi thaa yo ntuko chionthe umenye system wewe emwiri imenya iria thaa 7 kinya wengo ati ukitwe ukona no ukirire eta kaumaga kuma au rokire agiukira ati umaite boy bajaire baja 3 mwana ora nawe ntuko ire ati umaite ndenda bo mu appreciate kinya buinde bo family no bo mwete nya umethe ne buinde po muringera nyampe buinde na bo bangi na ngina nethe buinde ba muringera mpe no nto bana atira umaga akaigwe nyawe wow ukeja kuthia manzo je utoga joja 3 na nukona jatira reta matunda then murete sibitari tumwandikire tundawa etatumire na twithithia manto jau kuma au ukona mwana ukungira njore ore agwita agatiga manto ja kuma getandene na agakaraja bangi na agakure mwana uguchigwa kinyani ndi mwana jabangi